Mi smo išli sa šetalicom do auta. Žena je stala i ovako gleda u nas. I moja svakodnevnica izgleda tako što krećem se sama na kolena i ljudi su dosta humaniji. Bilo je svega, bilo je i tih neprijatnih situacija. Ja ne mogu da promenim tu osobu ako ona to misli. Moji najbliži su uvijek tu. Neka mesta nisu baš pristupačni. Proglasili su me kao najbolju slijepu učenicu. Meni bi to teško padalo. Zadnjih 8 godina moj život se totalno promenio. I meni je to bilo prvenstveno smešno. Kaže, kako mi tebi da pošaljemo poruku? Jer su oni mislili da ja ništa ne mogu sama. Ja ne gledam sebe da sam nešto drugačija od drugih. Ja sam isto tako svi. Ja ću da naučim ovaj turski. Sevgili izleyiciler, bize takip edin. Dragi gledalci, pratite našu emisiju. Ćao svima i dobrodošli u Klackalicu, omladinski podcast kroz koji stvaramo prostor da se glas mladih čuje. A moja današnja gošća je Dina Tatarević, devojka, odnosno ujedno i moja koleginica koja studira psihologiju i ima veliku želju za voditeljstvom i živi sa cerebralnom paralizom i oštećenjem vida. Dina, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Reci mi za početak nešto više o sebi. Pa ovako, ja sam Dina Tatarević, imam 25 godina, trenutno studiram psihologiju, pri kraju sam, apsolvent sam, ostalo mi je još par ispita do kraja studija. Svašta si mi nešto rekla tokom našeg prethodnog razgovora, rekla si mi da slušaš muziku, odnosno i tursku, a i neku našu narodnu, pa me interesuje da mi nešto kažeš nešto više prvo o tim svojim hobijima. Pa moj hobi je bio od malena kad sam bila mala. Počele su one serije i počeo je nešto, tad je bio popularan taj turski jezik i te serije i meni je bila želja, kao što sam rekla i mami, ja sam joj rekla ja ću da naučim ovaj turski. Sad oni u početku normalno nisu mogli da veruju, još su mislili da to, kao što sam i ja mislila da treba uz pomoć nekih samih časova, na primjer da treba da se plaćaju časovi, međutim ja sam sama, kako je meni moja mama čitala, na primjer ona mi pročita jednu riječ, ja slušam ujedno i nju što čita, a i ujedno i tamo te glumce koji su igrali u toj seriji i onda sam tako godinama povezivala i posle 3 godine sam naučila sama turski kao svoj maternji jezik. Hoćeš nešto da kažeš gledalcima koji nas gledaju i slušaju? Nešto na turskom. Sevgili izleyiciler, bize takip edin. Nadam se da je to bilo nešto dobro, jer ja ne znam turski. To je bilo, dragi gledalci, pratite našu emisiju. To je to. Reci mi, Dino, pomenuo sam da ti je želja bila želja ti je da se baviš i ovim emisijama i voditeljstvom. Odakle kreće ta želja za tim? Pa ta želja kreće prvenstveno također sa televizije jer sam gledala one voditelje, kako vode one emisije i nekako me to privuklo kako pričaju sa njihovim samim tim sagovornicima i onda ja sam od malena sebi govorila sutra bi voljela i ja da ako budem imala mogućnosti da postanem voditelj i da se time bavim. Malo pre smo pričali o toj tremi. Jel imaš tremu kad gostuješ ovako? Ne. To je isto kao da sam otišla, na primjer, u kafić sa nekim da popijem kafu, kao da sam došla u emisiju. Uopšte nemam. To je to. Meni je najbitnije da se prvo imamo takvu atmosferu, jer ovaj moj podcast je, da kažem, tog nekog opuštenog karaktera i stvarno volim da se svako osjeća kao da je kod kuće i da pijemo neku Nescafu. Ali sad imam, pošto tvoja situacija je specifična i ja prvenstveno imam mnogo pitanja da ti postavim jer nisam imao pre, da kažem, to suočavanje sa osobama koje imaju oštećenje vida i, da kažem, i tu cerebralnu paralizu. Kako izgleda tvoja svakodnevnica? Pa, moja svakodnevnica izgleda tako što ja se po svojoj kući, pošto svoj prostor, svoja kuća, krećem se sama na kolena i tako se krećem po svojoj kući, mogu sve da radim i da sređujem sobu i da sve što je
u mogućnosti u mojoj kući nešto normalno što nije visoko i što nije teško mogu sama da radim. Reci mi, pomenula si da imaš i knjige koje imaju i Brailleovo pismo. Da, imam knjige koje su na Brailleovom pismu. U osnovnoj školi sam učila tu Brailleovu azbuku. To je jedna mašina, kao ono što su nekad imale one mašine za pisanje pisama, samo što je ovo na drugačiji način, jer svaka tu ima 6 tipki i, na primjer, 3 tipke su jedno slovo. Znači svako slovo ima svoj broj tipki. I to iskreno nije bilo jednostavno da se nauči, ali... Ti si to savladala. Jeste. Reci mi, kakve si knjige to čitala, na primjer, koja ti je omiljena knjiga? Pa, ja toliko knjiga nisam čitala na Brailleu, jer ovdje nema kod nas mnogo tih knjiga na Brailleu, to više ima u Beogradu, ali sam se bila, dok sam išla u srednjoj školi, sam se povezala na tu školsku biblioteku u Beogradu i više sam slušala te audio knjige, ko što i dan danas, na primjer na YouTube, ako me zanima neki roman ili nešto, ja se trudim da nađem audio. Ako ima, ako ne, onda uopšte to ne čitam jer nema. Pomenula si da kod nas nema dovoljno knjiga na Brailleovom pismu, pa mi reci koliko je Novi Pazar kao grad, da kažem, ima tu pokrivenost za osobe koje imaju oštećenje vida ili cerebralnu paralizu, koliko je dovoljno spreman i opremljen za tvoju svakodnevnicu? Pa, iskreno, ima dosta stvari koje su obezbeđene. Na primjer, kada idem negde ili tako nešto, kada treba negde da idem, prvenstveno i u školama i na fakultetu, bilo mi je prilagođeno, na primjer, pošto meni je lakše da sam na prizemlju, bilo mi je prilagođeno za te stvari. A što se samih tih knjiga i toga tiče, ima ponegde da se nađe, ali nije baš zastupljeno. Reci mi, pomenula si put i do fakulteta. Kako je na fakultetu? Kako idu pripreme? Pomenula si da imaš još nekoliko ispita koje treba da završiš. Na fakultetu je stvarno sve najlepše. Idu mi pripreme dobro, još par ispita mi je ostalo. Nadam se da ću to brzo da završim. A što se tiče samog fakulteta, stvarno mogu samo da kažem sve pohvale za sam fakultet, jer su se uvek svi trudili da mi izađu u susret i da mi pomognu za šta god da mi je trebalo i za kabinete. Oni su prilagodili zbog mene, na primjer, neke kabinete koje moraju biti na spratu, oni su prilagodili zbog mene jer ja ne mogu, oni su bili na prizemlju. Znači, prvo i osoblje fakulteta i tvoji kolegi i koleginice su i mi izlazili u susret koliko su mogli. Provedi me kroz taj tvoj, da kažem, akademski put. Kako je to izgledalo? Rekla si mi da si voljela da upišeš novinarstvo. Pa, moj akademski put je izgledao tako što kad sam završila srednju školu, ja sam imala želju da upišem novinarstvo, ali međutim, posle nije, pošto nije bilo mogućnosti, jer takve su okolnosti sad ovde kod nas, onda sam se usredsredila za nešto, pošto sam ja komunikativna i volim da pričam sa ljudima, i onda sam se usredsredila, mogla bi psihologiju, zato što mogu sutra da se bavim time, da budem fizioterapeut, da komuniciram sa drugim ljudima, jer ja najviše volim tu komunikaciju sa drugim ljudima, bilo preko televizije, bilo Negde imamo i taj neki zajednički segment gde i ja se bavim i tim novinarstvom i vođenjem podcasta, ali sam upisao psihologiju jer mi je najdraže da pričam s ljudima i da delim neka ta svoja mišljenja. A reci mi, šta je tebe to najviše kod psihologije privuklo, pošto si 4. godina, a mene interesuje ovako, pošto sam ja tek na prvoj, kako je išao taj ceo tvoj proces i... Pa mene su privukli, na primjer, neki primjeri
kako pomagati ljudima, na primjer, da savladaju neki problem koji oni imaju, kao na primjer anksioznost, šizofrenija, introverzija. Mene je to privuklo kako sad mi da ljude, kako da kažemo, da ih navedemo da se trude da poboljšavaju svoje zdravlje. Slažem se, meni je mentalno zdravlje i generalno cijela psihologija nešto što je najbitnije. Kako se mi osjećamo, kako mi činimo druge ljude da se osjećaju. Mislim da bi se sigurno istražila tu sa mnom, jer kao studenti psihologije nam je najbitnije da imamo tu neku zdravu zajednicu. Ali me također interesuje, pošto i ti možeš sama da zaključiš s te neke psihološke strane, kako ljudi reaguju na osobe koje imaju oštećenje vida, cerebralnu paralizu i neke druge dijagnoze. Jesu li dovoljno inkluzivni da nekako te stvari prihvate? Pa u posljednjim godinama kako su sad došle ove mlađe generacije, kako je ova tehnologija i sigurno gledaju na televizijama i da ima dosta ljudi kao što sam ja ili kao što su neki drugi, to se dosta promenilo i ljudi su dosta humaniji što se toga tiče i gdje god sam otišla oni su tu da ljudi koji me ne znaju se nude da mi nešto pomognu. Znači, novije generacije su svjesnije toga, da, sa razvojem i same tehnologije i svega. A reci mi, je li bilo nekih, da kažem, neprijatnih trenutaka kada je neko nešto rekao što tebi nije bilo? Pa, znate kako, bilo je svega, bilo je i tih neprijatnih situacija i svega toga, ali ja sam tako naučena od svog, detinjstva. Moja porodica prvenstveno me je naučila da se ne usredsređujem na to što drugi ljudi govore, nego samo da gledam sebe. Ja ne mogu da promenim tu osobu ako ona to misli. I što ću ja da dobijem time, što ću ja da se nerviram ako je ta osoba meni nebitna. Jedino bi me povredilo da mi bitna osoba kaže, na primjer, neko iz mog okruženja da mi kaže nešto tako loše, na primjer, za mene i za moj slučaj, a neka osoba koju ja ne poznajem, koja je prokomentarisala, ne može da dopre do mene i do mojih emocija. Da. Jako je bitno da se i ogradimo, kao što si i ti rekla, od drugih ljudi koji nas ne poznaju lično, da nekako napravimo tu barijeru šta nam znači, a šta ne. Pa reci mi, ko je tebi tu najviše, da kažem, doprineo i pomogao od nekih tvojih najbližih ljudi? Od mojih najbližih ljudi pa mogu da kažem da je tu prvenstveno moja mama. Moja mama koja je uvek tu uz mene, moj brat koji je stalno sa mnom, moj otac, moja sestra, nekako najbliži oni koji su uz mene. Normalno, cijela moja porodica i dalje i bliža rodbina je tu, ali nekako moji najbliži su uvek tu koji me teraju i guraju da ja idem dalje. Ponekad iako iako mi dođe neka promjena raspoloženja, ako mislim da nešto ne mogu, oni su uvek tu da me nekako da me podignu i da me usmere kako da nastavim dalje. Koliko je ta podrška bitna? Pa ta podrška je veoma bitna, prvenstveno porodica te gradi iz samog detinjstva, ona ti postavlja tu moralnu vrednost kakav ćeš biti u životu. Naprimjer, možda da je moja porodica drugačija, da su oni drugačije pristupali prema ovom problemu, da nisu ovako slobodni, da nisu, možda bi ja bila povučena i zatvoren tip, možda uopšte ne bi bila ovakva kao što sam danas. Da, mislim, generalno podrška naših ljudi je nešto što nas izgrađuje i to naše samopouznanje izgradi. Koliko je tebi važno da imaš, da kažem, te pozitivne komentare kako bi nekako u daljem svom životu imala nekako to samopouzdanje s kojim guraš? Pa meni je to mnogo važno. Prvenstveno mi je važno od ljudi koji mi nešto znače. Ne mora to da bude porodica. Imam ja dosta i drugarica iz osnovne i srednje i sad sa fakulteta koje me znače i koje me bodre u smislu
i za ispite i za sve i onda to mi dosta daje neki taj vetar u leđa da mogu da nastavim dalje. To mi nekako znači od osoba koje meni znače. Da li je bio neki trenutak, ja sad pokušavam da približim i našim gledalcima nekako na što trebaju da se, da kažem, da obrate pažnju kada se susretne sa osobama koje imaju oštećenje vida i cerebralnu paralizu, šta ne treba da rade, a što tebi smeta, na primjer? Pa meni, na primjer, smeta, to se desilo, na primjer, pre možda 2-3 godine bili smo na plaži, na more, brat, mama i ja, i mi smo išli sa šetalicom do auta i sad kako smo mi išli, žena je stala i ovako gleda u nas i ne pomera i onda i govori ovako kao tihim glasom, ali se pita kao šta je ovo, i onda meni je to zasmetalo i ja sam upitala mamu što ona to radi, ali normalno mama mi je rekla da se ne osvrćem na to i da je to nebitno. Ali u trenutku, kako da kažem, nije mene to pogodilo, ali nije mi bilo baš prijatno, mislim. Da, naravno. Je li bilo još nekih takvih situacija se susrela? Pa nije, to su vrlo retke situacije. Više imam ovih pozitivnih situacija. Kao što sam malo pre rekla, dosta ljudi se nudi da pomogne i bilo kako da može da pomogne, želi da uvek se ponude. Pomenula si plažu, a pomenula si i šetalicu, pa me prvo interesuje, malo pre si pomenula, mislim da voliš da ideš na more. Da. To mi je omiljena stvar u godini. Znači ja čim dođe proleće ovo lepo vreme, april, maj, ja brojim dane kad će da dođe jun ili jul, nebitno kad smo termin odredili kad otac dolazi i kad idemo na more. Slažem se, mislim da će svi da se slože s tim, jer more je za mene nešto posebno i uvek će da ima posebno mesto. Ali me također interesuje, pošto si pomenula i šetalicu koju si koristila na moru, mislim na plaži, koliko je ovdje, da kažem, prilagođeno kretanje za osobe koje koriste šetalicu? Pa znate kako, ovdje nije, iskreno da vam kažem, ovdje toliko i nije to zasnovano za te invaliditete, jer ja imam primjer kad sam bila kod oca tamo u Austriji, ja sam išla u posjetu tamo i što me impresioniralo, što sam vidjela da ima taj zvučni semafor. Mislim, realno znala sam ja to da ima, ali ovdje kod nas ja to nikad nisam vidjela i onda kad sam otišla tamo, to je kao sat koji otkucava i onda smo mi stali na semafor i ja sad kao ne pada mi na pamet da je to semafor. I onda ja pitam oca koji me vodi šta je ovo, on mi objašnjava da je to semafor i onda mi objašnjava sad će onda to ide kao sat, tik tak i on kaže sad kad budemo mi trebali da prođemo ono će da ide sve brže kao da otkucava. I mene je to u tom trenutku impresioniralo jer ja do tog trenutka se nisam susrela sa takvim nekim delom. Da, reci mi, ili misliš da Novi Pazar treba da ima takvu tehnologiju, da kažem da je pristupačnije osobama sa invaliditetom? Pa ja mislim da treba jer u današnje vreme, ne bi sad da uvredim nikoga, ali u današnje vreme ima dosta, na primjer, osoba kao što sam ja s invaliditetom ili sa bilo kakvim smetnjama u razvoju i mislim da treba da se to malo promeni, prvenstveno zbog nas takvih osoba, da bi nam bilo lakše kretanje, na primjer, kroz grad. Da, ja jednom kad sam bio u Beogradu, sedeo sam u nekom kafiću i jeo sam picu, što je nebitno za ovu priču, ali hoću da kažem, tu je bio jedan čovjek koji isto ima oštećenje vida i tu je, da kažem, regularni mušterija i oni su njemu otvorili vrata i nekako i u Beogradu je mnogo zastupljenije gdje imaju one linije koje vode, koje su pristupačne za osobe koje koriste šetalicu, ali me interesuje kako je to kod nas dok ti tipa šetaš i svakodnevno, da kažem, ideš kroz grad. Pa, znate kako, to nije baš zastupljeno jer ovdje kod nas ima dosta, na primjer,
kako je, različitih trotoara, različitih i onda to malo, na primjer, neka mesta nisu baš pristupačna za samu šetalicu i onda bude teže da idemo sa šetalicom i onda mi često izaberemo da uopšte ne idemo sa šetalicom, nego evo kao na primjer sad brat i mama, na primjer iz auta ako trebaju negdje da me povedu, oni lakše im tako bude nego da idemo sa šetalicom, na primjer negdje gdje je neki kamen, gdje je neravno, onda tu je malo teže sa šetalicom. Da, ili možda neki automobil koji se nepropisno parkira i onda napravi... Toga ima dosta. Dina, reci mi još nešto više o sebi, o nekim svojim hobijima, jer si rekla da ih ima dosta. Pa, moj hobi je prvenstveno, volim isto da gledam, na primjer, serije, da slušam muziku i volim isto, kad nađem audio knjigu, bilo kako, volim neki ljubavni roman, to nešto što nađem, gdje ima audio knjiga na YouTube, ja to volim da čitam. Uglavnom, nađem sebi nekako tu zanimaciju i taj hobi, ali najveći mi je hobi da, na primjer, da sam voditelj ili tako nešto. To volim da radim. Danas je prilika za to. Ovo ti je prvi put u podcastu, jel da? Da. Drago mi je što je tako. Reci mi, pošto sam ja vidio da si par puta učestvovala i u emisijama i nekim jutarnjim programima i live emisijama, video sam jedan kada si bila u srednjoj školi u tehničkoj, ako se ne varam. Da, u tehničkoj. Kad sam dobila brojev red, to je bilo u srednjoj školi i tu sam stvarno zahvalna. Pre svega našem gradonačelniku Ninu koji je to omogućio, ne sa političke i sa stranačke strane, nego kao čovjek i prvenstveno sam njemu zahvalna jer uvijek u svakoj situaciji što mi je god trebalo, grad i prvenstveno on mi je izlazio u susret. Da, i sama si rekla da si to dobila kada si bila u srednjoj školi kao najbolja učenica. Da, kao najbolja slijepa učenica, to je bilo, išla sam u Beogradu tamo, proglasili su me kao najbolju slijepu učenicu i posle toga, pošto je to bilo u programu i onda su oni vidjeli to i naš gradonačelnik je želao da mi uruči kao poklon taj brojev red. Reci mi, pomenula si Beograd i da si tamo išla na takmičenje, ako se ne varam? Pa to nije bilo kao takmičenje, to je bilo, mi smo predali papire i onda koga izaberu. I mene su izabrali da budem, da dobijem nagradu i išla sam sa mamom, tamo smo bile na toj dodeli i dobila sam laptop kao nagradu. Jesi li upoznala neke druge osobe sa oštećenjem vida? Pa... Nisam u Beogradu toliko upoznala, ali imam jednog prijatelja koji je odavde, a bio je tamo u Beogradu, išao je tamo u toj školi u Zemunu i nekako jedino njega znam od tih slijepih osoba jer ovdje kod nas za sad nema slijepih osoba koji su pohađale ovu inkluzivnu nastavu osim mene. Mislim, ja nisam upoznala. Reci mi, pomenula si inkluzivnu nastavu, to je bilo tokom srednje škole ili? To je bilo tokom srednje i osnovne škole, pošto sam ja uskladila prema svojim, imala sam svoju učiteljicu sa kojom sam radila, ona inače sa mnom radila 8 godina u osnovnu i srednju i ona me naučila to brojevo pismo i mi smo zajedno prilagođavale to što je nama potrebno za tu inkluzivnu nastavu i za moje pohađanje nastave. Pomenula si i tu podršku i nastavnika i profesora i svojih kolega na fakultetu. Kako ide taj proces i spremanja ispita? Ko ti pomaže? Pa proces spremanja ispita ide tako što imam ja moju drugaricu koja je sa mnom na godini i ona mi spremi, na primjer, deo koji treba ja da naučim i šalje mi na glasovno i na WhatsAppu, pošto ne možemo, nismo u mogućnosti da se vidimo uživo, ona je daleko, ja sam daleko i uz pomoć toga
ona meni šalje, ja to posle slušam, dugo vremena slušam i onda ja njoj šaljem i ona kaže, na primjer ako nije zadovoljna, kaže evo ovo ti nije bilo dobro, moraš da ispraviš i ja onda ponovo i uz pomoć tako se trudimo da učimo ispite i hvala Bogu ide dobro, 4. sam godina, već sam pri kraju i sve je super. Jel jedva čekaš da završiš? Pa iskreno, da. Svi mi koji studiramo želimo da što pre prođe taj... Da, nego uvek imaš, znaš, trema, ispit je, šta će da bude, kako će da bude, da li ću da budem prva, koje će pitanje da mi padne. Mislim, uvek je ta neka, kako da kažem, trema, uvek ima, ali meni se ne sviđa što ima, ali ne mogu to da ispravim. Da, realno mislim da bez treme, mora da ima malo te treme da nas, da kažem, podstakne da budemo što bolji. I mi smo ti koji će da odluče da li će ta trema da bude nešto što će da nas spusti pa da skroz zaboravimo sve što kažemo ili da bude skroz suprotno. Ali bitno je da ti nemaš tremu kad mi vadimo ovaj podcast. Ne. Da. Pomenula si malo pre korišćenje telefona kao sredstvo za učenje. Mi koliko ti pomaže telefon i novija tehnologija? Korišćenje telefona mogu slobodno, tako da kažem, posljednjih 8 godina korišćenje telefona je meni totalno promenilo moj sistem života i sve mi je krenulo na bolje od kako imam telefon jer mogu da se družim, mogu da se dopisujem sa svojim drugaricama, sa drugovima, mogu da komuniciram, mogu da istražim nešto što me zanima. Znači, zadnjih 8 godina moj život se totalno promenio od kako sam dobila telefon. Jel možeš da mi napraviš paralelu kako je to izgledalo prije? Koliko je bilo, da kažem, možda i izazovno prolaziti svakodnevno bez tog telefona? Pa prije je bilo mnogo izazovno jer prije, mislim, imala sam ja jedan telefon, kao što me zanima za YouTube, za to, ali mi je bio problem što imala sam ja i laptop, ali nisam mogla sama. Prvenstveno sam zavisila od brata koji se razume u tu tehnologiju i onda sam stalno od njega zavisila, vidi, nađi mi ovo, pusti mi ovo, I onda nekako nije mi to bilo baš sve jedno jer sam stalno zavisila od njega i onda on ponekad kad nije tu, onda ja ne bi mogla da se snađim jer prosto on nije tu da mi to napravi. Sad je drugačija situacija, sad mogu sama da se snalazim. Mislim, za sve što mi treba. Mislim, on jeste tu i za neke programe i za nešto što baš ja ne mogu. On je uvek tu, ali sad je mnogo lakše. Sad i ti znaš. Da. Za gledalce koji ne znaju kako funkcioniše govorni ekran. Govorni softver, to je govorni softver koji, mislim, prvo da kažem svim ljudima, to je normalan telefon. Samsung A55, to je normalan, kao i svi telefoni, samo što to ima program preko interneta koji je, prvi telefon kad sam dobila, morala sam da šaljem u Kraljevo, jer to tad niko nije, mislim, ni znao, ni... I onda sam tamo slala i oni su to instalirali i mene je to super služilo. Međutim, drugi telefon kad sam dobila, nisam više morala da šaljem u Kraljevo jer je moj brat naučio kako to funkcioniše i onda mi je on sve instalirao i ja sad mogu normalno i da pišem poruke i da zovem ko mi treba jer on bukvalno sve govori. Što stisnem, on govori. Naprimjer, ja stisnem YouTube, on će da kaže YouTube. Denis mi pošalje poruku, on će da mi pročita. Naprimjer, Denis mi je napisao gde si, on će da mi pročita. Ja samo stisnem poruku, on će da je čita gde si. Koliko si vezan za Denisa, odnosno tvojeg brata i koliko ti on znači kroz ceo tvoj život? Pa, iskreno, da vam kažem, mnogo sam vezana za njega jer prvenstveno što sam porasla sa njim nekako, uvijek je bio tu i da se, nekad smo se kao manji normalno i posvadili i to, ali uvijek je bio tu uz mene i sad mi je prvenstveno znači što je uvijek tu za što god da mi treba i kući kad sam neraspoložna i prvenstveno kad smo neraspoložni, on je jedini taj koji unese tu pozitivu, koji nas nasmeje i uvijek je sa njim veselo i stvarno mnogo sam srećna što ga imam i što je uvijek tu za mene. Mala je razlika između vas dvoje i rekla si da je uvijek bio tu uz tebe i kroz to djetinjstvo.
ali me isto interesuje kako je išao taj, da kažem, odrastanje kao osobe koja ima oštećenje vida, kako ljudi reaguju na to? Pa, moje odrastanje je bilo lepo, jer ja sam uvijek radila sve što drugi rade i napolju kad bi se deca igrala. Ja sam išla, Denis me vodio, druga braća su me vodila, druge sestre. I meni je bilo prvenstveno, ja se nisam osjećala kao da imam neke smetnje jer sam radila sve što moj Denis i moje braće i druge sestre koje imamo ni rade, sve sam uz pomoć Denisovu i uz pomoć njih radila. Želim da pošaljemo neku poruku i ljudima koji se ne susreću sa osobama koje imaju i oštećenje vida i cerebralnu paralizu. Šta mi kao zajednica možemo da odradimo, da napravimo i da kažem ovako i društveno, a i fizički u gradu neku promjenu koja može tebi i drugim osobama da pomogne? Pa prvenstveno ako pitate društveno ništa posebno ne treba. Samo je dovoljno, na primjer, ta pozitiva, ta humanost, ta lepa reč. Ako nama ne treba pomoć, na primjer, i ako smo mi sa nekim uvek od naših porodica i sa nekim uvek ljudima koji su u takvom problemu, znači ako neko lepo priđe, ako ima lep pristup, ako im kaže treba li nešto da se pomogne, treba li pomoć, to ljudima možda tad i ne treba, ali verujte, mnogo im znači kad im neko priđe na takav način, na taj humani način, da pomogne i da ti se prosto obrati. Da, mislim, svima generalno je ta lepa reč nešto što nas, da kažem, jača kao zajednicu. I mislim da ljudi trebaju što češće da potraže pomoć, a i da pruže pomoć kako bi nekako se svi ojačali kao zajednica i imali taj neki zdrav način razmišljanja. Ali me također interesuje i kako je to bilo kroz odrastanje, da li je bilo te podrške, da kažem, ljudi koji su te možda negdje slušali na nekom programu, u nekoj epizodi, kako reaguju ljudi? Pa, znate kako, bilo je podrške kada su gledali one razne emisije koje sam bila. Posle toga je bilo podrške od samih tih ljudi, kao lepe reči, svaka ti čast, kao ti si hrabra, bilo je dosta pozitivno. A moram da se usredsredim da negativnih komentara, mislim, nije to sad ja to, ali pričam da uopšte nikad nije bilo negativnih komentara. Što se toga tiče ljudi sa te strane, nije bilo negativnih komentara. To mi je drago da čujem, jer ja stvarno mislim da ostavljanje negativnih komentara je nešto što uopšte ne treba ni da postoji, ali ljudi često teže ka tome da ostave neki negativni komentar. Ali interesuje me također kako, i na ovo moje prethodno pitanje, kako, na primjer, fizički u gradu može nešto da se uvede kako bi, na primjer, olakšalo tebi? Pa fizički bi moglo, na primjer, da se uvede kao što ima onih tamo u Beogradu, ili da se uvede, na primjer, ako mi dolazimo negdje gdje imaju dovoljno, gdje ima stepenica, moglo bi da se napravi kao što ima na našem fakultetu, ona metalna kao uzbrdica, kako da je nazovem, to je od metala, i onda je nama koji imamo kolica i kojima je teže da se penju uz te stepenice, moglo bi da se to napravi kako bi ne samo tu nego svugde gdje dolaze osobe sa invaliditetom bi trebali da naprave tu jednu kao stazu da se oni ne bi mučili na stepenice, jer dosta su stepenice problem, posebno ako ih ima mnogo. Koliko je zastupljeno tih, da kažem, rampi u našem gradu i u institucijama koje mi imamo? Pa nije mnogo zastupljeno, na primjer u nekim školama nema to. Na primjer, ja sam htjela isto, pošto volim jezike da učim, ja sam htjela da upišem u gimnaziju jezički, međutim tamo nije imalo ovako ovih, ko što je imalo u tehničkoj školi na fakultetu, je imalo ovo za ovu uzbrdicu i ova kolica, ovo moglo je da se, a tamo nije imalo, i onda zbog tog razloga ja nisam upisala jer je imalo dosta stepenica, a ja stvarno
ne mogu da se penjemo za stepenice jer dosta mi treba vremena i treba dosta ljudi. Na primjer, ako je mama sama, njoj treba neko da pomogne. Prvenstveno zbog toga. Znači, odvratilo te od gimnazije taj manjak te pristupačnosti i kretanja osoba sa invaliditetom kao što je rampa, jel da? Pa da, otprilike. Nadam se da se to polako menja, a i da ljudi koji slušaju ovaj podcast nekako više obrate pažnju na to i da ima više tih rampi koje mogu stvarno da olakšaju, a i da pomognu osobama koji imaju invaliditet. Ali me također interesuje, pomenula si svoju mamu koja je, da kažem, tu uvek uz tebe, a i sa njom sam razgovarao kada sam te pozvao u podcast. Reci mi, kakav je vaš odnos? Pa odnos moje mame i mene je mi smo kao, kako da kažem, kao drugarice, pričamo o svemu, šalimo se, zezamo se, ona je uvek tu uz mene i uvek ako treba, na primjer, nešto da se ovako negde, da se povedem i dovedem iz ove emisije, ona ima veću tremu nego ja. Uvek je tu da me bodri, da je uvek je uz mene i od malena i uvek je stvarno tu i da nije ona takva kakva jeste borac i lavica, možda ja ne bi bila ovakva danas. Pa kroz moje odrastanje je meni mama značila zato što moja mama je u svakom trenutku bila uz mene od kako sam se ja rodila pa do dana današnjeg. Moja mama je uz mene, ona mi mnogo znači i njeno prisustvo prosto da je tu mi stvarno znači. Jako je lepo kad čujem da se tako dobro slažeš sa svojom majkom i da je ona uvijek tu kao neki oslonac, jer mislim da je jako bitno imati nekoga da te bodri i da te vodi kroz, da kažem, ceo svoj život. I nekako ti sad imaš 25 godina i da li se taj odnos vremenom menjao, da li si ti postajala samostalnija razvojem i tehnologije i neke stvari koje tebi mogu da pomognu u svakodnevnici? Ja sam postala samostalnija za te neke što se tiče te same tehnologija i osnovne stvari uz pomoć moje mame koja me naučila. Dosta sam sad samostalnija nego što sam bila ranije. Koliko je tebi bitno da si samostalna? Pa meni je prvenstveno dosta bitno da sam ja samostalna zbog mene same jer moja mama često radi, brat nije tu i onda za poneke stvari ja ne mogu da čekam od drugih. Naprimjer nešto osnovno što mi treba ja volim da uradim sama nego da čekam dok se oni vrate i da zavisim od njih i naprimjer ako oni imaju neka posla, naprimjer da ih ja sputavam za to što nešto ne mogu da uradim i prvenstveno se zbog toga trudim da sam što više samostalna. Reci mi, kako je kada treba nešto da tražiš od njih? Je li ti u nekom trenutku bude teško, da kažem, da ih... Pa znate kako, mislim, normalno da mi bude ponekad teško, ali mi smo navikli, mislim i oni i mi nekako smo se uhodali u tom samom procesu i ni njima nije toliki problema, ni meni da im nešto potražim. Normalno kad su nekad umorni, kad nešto imaju neke obaveze, ja i to što mi treba, ako mogu da uzmem sama, ja ga uzmem, ako ne mogu, ne želim njima da tražim, na primjer, ako su imali pre toga neki naporan dan, ako su nešto fizički imali da rade, onda ja ne tražim to da im dodatno ne bih ja stvarala. Reci mi, Dino, pošto verujem da su ljudi dosta i znatiželjni, ali me interesuje neka zanimljiva anegdota, ukoliko si je imala, da ljudi možda nešto pitaju, da je tebi bilo smiješno ili da si trebala dodatno da im objasniš. Pa, znate kako, ljudi se prvenstveno pitaju za sam moj telefon, jer ja kad sam tek počela u srednju i osnovnu školu, i ja sam u srednju prvenstveno jer je tek tad počeo telefon i ljudi su mislili da ja ništa ne mogu sama i onda su
me često pitali kao kako ti funkcionišeš, tebi, i meni je to bilo prvenstveno smešno, kaže kako mi tebi da pošaljemo poruku kao kad tebi mama piše poruke, jer su oni mislili da ja ništa ne mogu sama i da meni prvenstveno brat ili mama ili otac, nebitno, da mi oni šalju poruke. Meni je to bilo prvenstveno mnogo smešno jer kako, mislim, u današnje vreme da mi brat ili mama šalju poruke. Da. Kako si im ti to objasnila? Jesi im objasnila da postoji tehnologija s kojom ti možeš da i pošalješ i glasovnu čak, a i da... Pa ja sam objasnila njima, objasnila sam svima i onda to je bilo u toku predavanja u srednjoj školi, sjećam se dobro. Imali smo kod razredne čas i onda mi je razredna rekla, sutra imaš za domaći zadatak da nam doneseš taj telefon, kao da se svi mi uverimo kako to funkcioniše i onda su oni sutra dan cijelih 45 minuta gledali moj telefon i svi su ga uzimali iz ruke u ruku. Mogu li ja da probam, to je bila atrakcija, bukvalno. Je li tebi bilo zanimljivo da im pokažeš kako funkcioniše? Da, bilo mi je zanimljivo da im pokažem i to što oni nisu umeli da se snađu, jer to mora sa 2 prsta i mora brzo da se stiska i oni ne bi umeli da se snađu i kao kako ovo ne radi, kako ti funkcionišeš. Bilo je zanimljivo. Ja moram da kažem, meni se jednom upalio taj govorni softver na telefonu i ni ja nisam znao kako da bukvalno i ugasim, a i pomerijem ekran. Pa mi se kući tako zezamo, to je muški glas tog softvera što govori, mi se zezamo, kao moja mama kaže, jadan taj čovjek kao on crče s tobom. I kao u smislu, bolje da je zapao kod bilo kog drugog nego kod tebe, jer ja stalno stiskam, stalno pišem poruke, stalno nešto radim. Mama kaže, jadan taj telefon. Da li postoje neke druge aplikacije ili neki aparati koji mogu da pomognu osobama? Pa postoje, ja imam aplikaciju, to se zove reproduktor, to je isto kao mobilni telefon, ali to je samo za snimanje lekcija. To je mali uređaj kao telefon koji ima u sebi memorijsku karticu i uz pomoć toga, na primjer sad meni je u srednju, na primjer trebala mi je lekcija, pošto tad nije ovoliko bilo zastupljeno ovo WhatsApp i ovo tek i onda mi je trebala lekcija, ja to uzmem, ponesem to i stisnem i to snima koliko ja hoću, to snima, to nije ograničeno vreme, na primjer, nego u stanju je da snima po 2 sata. Na primjer, meni učiteljica govori lekcije i on to snima i onda ja kući dođem i pustim to i uz pomoć toga učim. Znači, možeš da imaš neograničen broj koliko ćeš da slušaš tu jednu istu lekciju. Da, jeste. Malo pre si pomenula i tvoje vršnjake iz srednje škole, a i iz osnovne. Moji vršnjaci u srednju i osnovnu školu i sad na fakultetu, ja mogu samo za njih da kažem velike pohvale i ništa drugo, jer su tu svi bili da mi izađu u susret. Čak u srednjoj školi imalo je nas 3 devojčice, a sve su ostalo bili muškarci. Ja sam bila atrakcija u tom odeljenju jer su svi muškarci, kad ja dolazim tu, oni svi uzimaju stolicu, stavljaju mi stolicu, čak su me neki i nosili do te stolice, bilo im je kao zanimljivo to da rade i onda je to bilo, znači to je bila svakodnevnica i uvek su bili tu svi za mene. Ne moraju samo devojčice, pošto su kao drugarice i to, nego čak su i drugovi u nekim situacijama su mi pomagali i da učim i da se snalazim i da idem na odmor. Znači za sve njih i u srednju i osnovnu i sad na fakultetu mogu samo da kažem reči hvale, ništa drugo. Bili su pravi džentlmeni. Da. U prvom razredu sigurno je imalo i neke znatiželje među vršnjacima. Kako su pitanje postavili, da li im je bilo interesantno? Mislim, sama si rekla da si bila atrakcija odeljenja i da si nekako napravila da budu jedno, odnosno da budu zajednica. Kako su oni reagovali na prvi susret? Pa u prvom razredu osnovne škole mi je bilo to olakšanje što sam u svom odeljenju gdje sam išla u osnovnoj školu imala brata i sestru i onda mi je bilo olakšanje, onda su se
ovi drugi uz njih su se prilagođavali kako se oni ponašaju prema meni, jer su oni brat i sestra i oni znaju i otprilike i šta meni treba i kako. I onda nisu me mnogo ispitivali jer su se prema njima prilagođavali. Kako moj brat radi, oni su tako posle. I ako on nije bio tu, oni su nastavili uz njega. Kako on radi, oni su uz njega nastavili. Dino, ja sad tebi dajem nekih 5 minuta, pošto si rekla da želiš da budeš voditeljka. Ukoliko imaš meni neka pitanja ili želiš da otvorimo neku diskusiju? Pa imam pitanja da te pitam, je li teško, mislim prve emisije kad si tek počeo da radiš, kako si se ti nosio sa tim, jesi li, kako spremaš li se ti ili za ta pitanja, kako ti je bilo u početku, jesi li imao tremu? Moram da kažem da jesam imao tremu i uvek imam tremu i sad imam tremu, jer nekako uvek želim da epizoda ispadne najbolje, da postavim najbolja pitanja i da kažem dovoljno, a i ujedno i da ne bude to previše dugačko, ali sam krenuo s tim kad sam bio još u osnovnoj školi, još u predškolskom sam ja snimao neke videe, voleo sam uvek da editujem, da fotkam i da učestvujem na tim nekim javnim događajima kao što su priredbe. Stalno sam to nešto radio i uvek sam imao tremu, to moram da ti kažem, ali nekako se to dalje razvijalo kroz srednju školu gdje sam radio neke ankete i sad kroz podcast. A mnogo volim što radim podcaste jer upoznajem nove ljude, družim se i nekako imam tu interakciju sa drugima. I, na primjer, i ovo je sad prilika da ja tebe upoznam, a inače možda se ne bi sreli ili upoznali na ulici. I onda volim taj, da kažem, društveni aspekt gdje mogu stvarno da razgovaram s drugima. I uvijek mi prođe trema kad vidim da je neko opušten i da mogu s njim da pričam koliko god. Isto me zanima kako ide to, na primjer, jel ti sam biraš goste ili ti kao neko preporuči mogo bi toga i toga i kako ide spremanje, spremiš li ti neku listu pitanja za te, na primjer, tvoje sagovornike koji dolaze ili onako pitaš? Što mi padne na pamet? Da, otprilike. Pa ja se uvek spremim, volim da čujem sugestije od drugih, ali kada vidim da mi je neka osoba da mi se izdvaja, volim uvek da podelim, da kažem, tu osobu s drugima, da drugi ljudi čuju priču te osobe, kao što je i tvoja. Mislim, uvek mi je drago da neke teme koje nisu dovoljno obrađene u medijima budu zastupljenije kao što je tvoja tema i nešto što možda drugima je čudno na prvi da kažem, taj susret, da je tebi to svakodnevnica i da ti podeliš s drugima kako to izgleda svakodnevno, a kako posle postavljam pitanja, ja to pustim da ide svojim tokom. Volim da se slušam prvo svog sagovornika, da vidim šta ima da mi kaže, a posle sve opušteno. Ali uvek se setim da napravim prva neka pitanja, da uvedemo nekako ljude u priču. Ok, to je to što imam. To me je najviše zanimalo. Šta misliš ti, kako bi ti, na primjer, vodila ovaj podcast? Pa, iskreno, da ti kažem, ne znam, prvo bi dobro razmislila uopšte da li ja mogu to da vodim. Ne bi starta prihvatila, nego bi prvo htjela da vidim, odradila bi, na primjer, probu, da vidim kako to izgleda, da li se prvenstveno meni sviđa i, na primjer, mojoj porodici, da li su oni zadovoljni i tek bi se posle, kako da kažem, pravo bacila na to istraživanje i na te same goste, kako bi sa njima i da li bi, ali ja ne bi mogla, na primjer, kao to ti što pustiš svojim tokom, ja bi napravila kao neki raspored otprilike, listu šta bi pitala goste svoje. Meni ti je to sve u glavi jer u mom mozgu se dešava milion stvari odjednom. I sad sam primijetio da imaš privezak na kojem piše najboljoj sestri. Da, to sam... Od kog si to dobila? To sam dobila od moje sestre Nađe, inače to je moja najmlađa sestra, ona ima 13 godina, od nje sam dobila taj privezak pre 2 godine, ona je išla na neku ekskurziju i to mi je donijela i meni je bilo toliko drago i prosto sam morala da ga zakačim na torbu koju nosim i na fakultet i gdje god odem, nekako to mi je uspomena.
Koliko ti ona znači u tvojoj svakodnevnici? Mnogo mi znači u mojoj svakodnevnici jer ona je moja desna ruka. Realno, govoreći sve što ja ne mogu, sve što ne mogu sama, kad mama nije tu, kad brat nije tu, ona je uvek tu i znam da mogu da se oslonim na nju i da će da uradi uvek ono najbolje što može u tom trenutku. Drago mi je što to čujem i nekako ta sestrinska ljubav, a i naravno i tvoj brat, da kažem, ta neka zajednica i ta prva linija osoba koje su okružene nama je ta naša porodica i mogu da kažem da mnogo znači kada imamo takve osobe koje će da nas guraju dalje. Jeste. Prvenstveno ako si vezan za neku osobu, kao na primjer što sam ja vezana za brata i moram to da spomenem, mnogo sam također vezana i za svog oca. Otac mi je glavna, pored brata, glavna muška figura u mom životu je moj otac. Poruku za ljude koji sve gledaju ovu emisiju, da treba za nas koji smo sa problemom i koji imamo te neke poteškoće u razvoju, da ne trebaju da nas gledaju na takav način, nego da nas gledaju ko i sve druge ljude. Mi ništa nismo drugačiji od njih. Mi smo svi isti. Ja molim sve ljude da se nikad ne osvrću, na primjer, na neke ljude. On ima problem, mi smo svi ljudi. I sa problemima i bez problema mi smo svi jedno. I niko od nas nije različit. Ja ne gledam sebe da sam nešto drugačija od drugih. Ja sam isto tako svi. Ja mogu da kažem da ti imaš, da kažem, i najvećeg tog entuzijazma i da zračiš nekom pozitivom i mnogo volim kad čujem i kad sebe okružim takvim osobama, ali sam zaboravio da ti postavim još neka 2 pitanja koja stalno postavljam u podcastu, a to je šta te drži budnom noću? Pa, budnom noću volim inače uveče dugo da sedim, to me, na primjer, gledanje nekog programa, nečega, nešto što ja volim prvenstveno, to me drži budnom noću i mogla bi, ako je nešto zanimljivo, u stanju sam cijelu noć da budem budna, ali moram to da odgledam do kraja. Ozbiljno. A muzika, malo pre si spomenula da voliš da slušaš muziku, koji je to žanr koji ti... Muziku volim da slušam, najviše trenutno od svega što slušam jeste turska, malo tužnija muzika, isto volim Mariju Šerifović. Marija Šerifović mi je jedna od omiljenih pevačica koje postoje na estradi. Znači ja kad vidim Mariju Šerifović na televizor, za mene svet staje, ja samo nju slušam i njene komentare, ništa me drugo ne interesuje. Biće prilika negdje da se upoznate, nadam se. To mi je najveća, želja u mom životu, jeste da upoznam Mariju Šerifović. Nadam se da će da bude prilike, a imam sad još jedno pitanje, a to je šta bi mogla zauvek da radiš? Pa iskreno, zauvek bi mogla da, mogla bi zauvek da pričam sa ljudima turski jezik i mogla bi da, na primjer, da sam ovako u ovim emisijama, nebitno da li sam ja gost, da li sam voditelj, ali mogla bi da sam stalno u emisijama. Nekako se to i povezuje sa tvojim studijama psihologije. Da li planiraš da nastaviš negdje u tvojoj sferi? Planirala sam ako Bog da završim svoj fakultet, planirala sam da vidim, da probam u tim tamo udruženjima ili udruženje psihologije ili udruženje slabovidih, da vidim da probam i da vidim kako bi to zapravo funkcionisalo u samoj praksi. Nevezano za teoriju što mi radimo na fakultetu, voljela bi da se oprobam u samoj praksi i da me neko poduči da vidim kako to meni zapravo ide i da li sam ja za to. Ti se ne upuštaš u nešto dok nisi 100% sigurna, to sam shvatio. Ne. A pomenula si udruženja i slijepih i slabovidih, a i udruženje psihologa. Koliko ta udruženja pružaju podršku? Pa, znate kako, za udruženje psihologa ono je tek skoro osnovano i stvarno imala sam dobro iskustvo to što su mi, imala sam 2 pratioca prvenstveno iz tog udruženja i stvarno za to mogu da kažem pozitivno iskustvo jer
i dan danas, iako mi nisu pratioci, ostali smo prijatelji sa tim osobama. Znači u kontaktu ste? Da. Koliko često ljudi vole da održe taj kontakt, jel te često zovu i to? Pa, znate kako, često, jer nekako vole ljudi, pošto mi smo provodili vrijeme, bukvalno ako smo na fakultetu 8 sati, ja sam 8 sati sa tom osobom, ja nisam ni sa bratom, ni sa sestrom, nego sa tom osobom i onda nekako srodiš se sa tom osobom i to nije bio kratak period, to bi bilo neka godinu, neka 2, neka 3 i onda kad bi me ta osoba, na primjer kad više ona ne bi radila, kad bi prvenstveno svoj privatni život ili meni bi to teško padalo jer se ja lako vežem za ljude koji su nežni i dobri prema meni, ja se lako vežem i onda mi to mnogo teško pada. Da, i napravi se ta konekcija s ljudima čim provodiš duže vrijeme s njima, a i nekako tu su da ti pomognu. A i mislim da je bitno da i osvijestimo ljude da se što više prijavljuju da budu pratioci i u srednjim školama i u osnovnim. Jeste. I da pomognu ljudima, jer ti možeš da kažeš i sad za kraj, više nemam pitanja, ja sam usput smislio još 1.000.000, ali me interesuje da podeliš s ljudima koliko je bitno da se i apliciraju kao lični pratioci i da imaju tu svijest o tome da pomognu nekom. Pa bitno je to da se oni apliciraju prvenstveno i zbog njih, da steknu to neko novo iskustvo i zbog tih osoba, prvenstveno ne samo zbog mene nego i zbog tih drugih osoba i njima znači, na primjer ako im se prijavi neka nova osoba i ako im uđe u život, prvenstveno ako je pozitivna, samo ja bih tim ljudima rekla koji će da se prijave da budu ono što jesu sa tim osobama sa problemom, jer njima ne treba mnogo, njima je dovoljna samo lepa reči, sa njima mogu dobro da se slažu. Dino, hvala ti puno. Hvala vama. Slušali ste Dininu priču, a ja vas pozivam da u komentarima napišete koga želite dalje da čujete i koju temu želite da obradimo. A klackali smo mišljenja, a na vama je da klackate dalje.